I want to invite our dear Bishop David Kiganda to come and speak to us. We'll give him 20 minutes and we'd like to listen from you. And we know that God has the final message from you. And so we want to welcome you. Praise the name of the Lord. I said, praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I am by the names of Bishop Dr. David Kiganda. Bishop David Kiganda. Just like a Uganda. Kiganda. Bishop Dr. David Kiganda. Simple name. Amen. Amen. And I want to start by appreciating the vision bearer. Of this summit. Of course, together with the wife. Dr. Abera Habite. Dr. Abera Habite. Thank you so much for being obedient to God. And thank you for having listened very well to the voice of God. I believe this vision is timely. It has come in a time where Africa needs it the most. Africa I did not come alone. Dr. Teresa Gudina, much respect to you. Dr. Teresa Gudina I can't remember close to now a year ago when you came to Uganda and we received you very well. I was seeing them for the first time. But somebody who knew them approached me. Because back home I am a leader. On different levels. One of them is that I am the president for the National Pastors Platform of Uganda. በኡጋንዳ ያሉ አገር አቀፋዊ የፓስተሮች ህብረት ሰብሳቢ ወይም ደግሞ መሪ ነኝ እዛ So one of the pastors that subscribed to that umbrella church organization approached me. በዛ ማዕቀፍ ስር ያለ አንድ ፓስተር ቀርቦ እንዲህ ብሎ ነገረኝ. And he told me that he knew them. እነሱን እንደሚያውቃቸው ነገረኝ. And he confirmed me that they are good people. ጥሩ ሰዎች እንደሆኑም ጥሩ ምስክርነት ሰጠኝ. And he confirmed me that they are kingdom minded. ስለ መንግስቱ የሚያስቡ የመንግስቱ ሰፊ ልብ እንዳላቸው ነገረኝ. You know there is a difference between being church minded and kingdom minded. ታውቃላችሁ የአጥቢያ እሳቤና የመንግስቱ እሳቤ ይለያያል. Such a thing can only happen with the people who are kingdom minded. እንዲህ አይነት ሁሉንም የሚያቀፍ አገልግሎት የሚዘጋጀው ስለ መንግስቱ በሚያስቡ ሰዎች ነው. So the moment he confirmed to me that Dr. Abera and Dr. Teresa were kingdom minded, I told him let him come. I want to meet with them. ዶክተር አበራና ዶክተር ቶሎሳ ስለ መንግስቱ እሳቤ ያላቸው ሰዎች ናቸው ሲለኝ ለማናገርም ፈቃደኛ ሆንኩኝ ደስ ብሎኝ ተቀበልኳቸው. And they shared such a wonderful vision with us. ከኛ ጋር ይሄንን ደስ የሚያስተኝ ትልቅ ራዕይ አካፈሉን. I told them wait a minute, let me invite the city pastors to come and listen to you. ከዛ ሲነግሩኝ ይሄ ማኔ ብቻ አይደለም የምሰማው ከተማ ውስጥ ያሉ መጋቢዎች መስማት አለባቸው ብዬ መጋቢዎችን ሰበሰቡ. So we organized a breakfast in one of the nice hotel in Kampala and we were able to meet the pastors and shared the vision, this very vision with those pastors. በካምፓላ ባለ አንድ ጥሩ ሆቴል ውስጥ የቁርስ ፕሮግራም አዘጋጅተን ፓስተሮችን ሁሉ ሰብስበን ይሄንን ራዕይ ለሁሉም ፓስተሮች አካፈሉ. And whoever listened to them bought into the vision.
ያንን ስንሰማ እኛም ወደ ራዩ እየጠለቅን ገባን And many of them, they may not be here physically, but their hearts are with us in this Mary. ያኔ ይሄንን ራይ የተካፈሉ መጋቢዎች በአካል እዚህ በመካከላችን ባይገኙም ሁሉም ግን የራዩ ተካፋዮች እንደሆኑ ልናገር ወዳለሁ However, I would like to ask those that were able to come to please stand up and wave to the people. መምጣት ያልቻሉ ቢኖሩም ግን የመጡትን እስቲ ልጋብዛቸው ላስተዋውቃቸው አብረው ከኔ ጋር የመጡ pastors and ministers from Kampala, please stand up. ከካምፓላ የመጣችሁ ፓስተሮችና አገልጋዮች Everybody who came from Uganda, please stand up and wave to the people. ከኡጋንዳ የመጣችሁ Actually, I did not stop on mobilizing pastors from Uganda. I even mobilized some pastors from Kenya. ከኡጋንዳ ብቻ አይደለም ሰዎችን አስተባብሬ ያመጣሁት ከኬንያም አስተባብሬ አንጥቻለሁ And one of them is Bishop Erithabe. አንደኛው እሳቸው ናቸው I did not only stop on Kenya, I even mobilized the pastors from Zimbabwe. ኬንያም ጋር አቆምኩም ከዚምባብዌም ደግሞ ሰዎችንም ጋብዣለሁ Apostle Langaton Kanyati, please together with a friend stand up and wave to us. ከጓደኛቸው ጋር አብረው መጥተዋል Because my wife is born of Zimbabwe, that was very easy for me to do. ወደ ዚምባብዌ ሰዎችን መጋበዝ የቀለለኝ ባለቤቴ ከዚምባብዌ ተወላጅ ስለሆነች ነው I actually kept nagging Dr. Iberera to give me permission to mobilize the rest of other nations of Africa. I kept nagging him, can you give me permission to even bring those from Nigeria? How about those from Uganda? I kept nagging him over that. ዛሬም ደግሞ ይሄንን ፈቃድ ልጠይቅ ነው የመጣሁት እስከ ዛሬም ስጠይቅ ነበረ ሌሎች የአፍሪካ ሀገር ያሉ ወንድሞቻችንም እንድጋብዝ እድሉ እንዲሰጠኝና እነሱንም እንዳስተባበር because of the reasons that I am about to share with you in the few minutes that have been given here. ይሄንን ጥያቄ ለመጠየቅ ያነሳሳኝ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ ከምናገረው ሐሳብ የተነሳ ነው But you'll allow me, I know time has gone, but allow me to at least call my wife to come over here and say hi to you. She's such a nice woman, beautiful woman from Zimbabwe. ከዚምባብዌ ያገኘኋት ባለቤቴ ናት ይላሉ እሳቸው ደግሞ መጥተው ሰላም ይሉናል We are very busy back home, Dr. Abera knows. በአገር ቤት በጣም ብዙ ስራ አለብን She's the director of the school, but also pastor along with me. Now, for her to have accepted to come here, it has been a very big sacrifice. Please allow her to say how are you to you. ሰላም ለማለት እንድትፈቅዱላት እፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ኃላፊነትን ትታ ከኔ ጋር በዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ስለመጣች Hallelujah. 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 Amen. I greet you in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ I'm so grateful to the Holy Spirit ለመንፈስ ቅዱስ ክብርን እሰጣለሁ that you have gathered here for one cause. ለአንድ ዓላማ ሁላችንንም ሰበሰበን We thank God for the vision bearers. ስለዚህ ራይ ተሸካሚዎች እግዚአብሔር I just እናመሰግናለሁ want you to know that this vision is from God. ይሄ ራይ ደግሞ ከእግዚአብሔር እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ This can never be a human being. እንዲህ አይነት ሐሳብ እንዲህ አይነት እውነት ተገልጦ ምናው This ከሰው can ስላልሆነ only be ነው God. ከእግዚአብሔር ስለሆነ ነው I want to thank you so much for turning up in big numbers. እንዲህም ደግሞ ብዙዎቻችሁ ስለመጣችሁም እናንተንም ላመሰግን እወዳለሁ Different church leaders. የተለያያችሁ የቤተክርስቲያን መሪዎች እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ I just have a word from God. ከእግዚአብሔር አንድ ቃል ሰማሁኝ Psalms 102. መዝሙር 102 ላይ Verse 13, ቁጥር 13 ላይ it says, Thou shalt arise አቤቱ ተነስ and have mercy upon Zion, ጽዮንንም ማራት for the time to favor her. ሰዓቷ ደርሷልና Yeah, the set time is come. የተቀጠረላት ሰዓት Allow me to decree ደርሷልና and declare in 2 minutes ስለዚህ በሁለት ደቂቃ ውስጥ that this is እናገራለሁ the time for Africa to arise. አሁን አፍሪካ የምትነሳበት For ጊዜ the ነው Lord has mercy upon us. እግዚአብሔር በምህረቱ We have ተቀብሎናልና lived in the lies of the devil for a long time. ለረጅም ጊዜ በዲያብሎስ ውሸት ስር ኖረናል We have made to believe that we are nothing. ምንም እንዳልሆንን እንድናስብ We ተደርገናል have made to believe that we are second citizens. ሁለተኛ ደረጃ ዜጎች እንደሆንን አድርገን But እንድናስብ this is our ተደርገናል time.
አሁን ግን ጊዜያችን ነው God said this is our time to arise. አሁን የምንነሳበት ጊዜ For ነው the Lord had mercy on us. እግዚአብሔር በሞገሱ በምህረቱ It's time to move ተቀብሎናል forward. ወደፊት የምንሄድበት ጊዜ It's ነው time to go far. አርቀን የምንሄድበት Pharaoh told the children of Israel ፈርዖን ለእስራኤል ልጆች እንዲህ አላቸው on Exodus 8 verse 28 ዘጸአት 8:28 ላይ that I will let you go, ፈቅድላችኋለሁ እንድትሄዱ but don't go far. ግን አርቃችሁ አትሄዱ Many of us, we have gone, ብዙዎቻችን but we ወጥተናል have not gone far. ግን ርቀን አልሄድንም Because Pharaoh is a system. ፈርዖን ስርዓት ነው And it's a pharaonic system. ያ የፈርዖን ስርዓት አለ A monitoring system ሰዎችን that የሚቆጣጠር monitor progress, እድገትን መሻሻል monitor የሚቆጣጠር success. ስኬትን And it's a የሚቆጣጠር controlling spirit. ይሄ ደግሞ የሚቆጣጠር መንፈስ And you ነው can see that many of us, we are under this spirit ብዙዎቻችን ሳናውቀው ከዚህ መንፈስ that's been ተጽዕኖ ስር ነን controlled by the enemy, በጠላት ቁጥጥር ስር ውስጥ ነን ያለ ነው that you cannot go far. ርቀን እንዳንሄድ But we have come all the way from Uganda ከኡጋንዳ ርቄ የመጣሁት to tell you that this is the time to go far. ከዛ የመጣሁት አርቃችሁ የምትሄዱበት It is ጊዜው not አሁን ነው ለማለት ነው Pharaoh. ለፈርዖንም It is not Pharaoh. ለፈርዖን It አይወስንም is not the system of the world የዓለምም ስርዓት that አይወስንም should determine how far we should go. ምን ያህል ርቀን መሄድ እንዳለብን የዓለም This ስርዓት is the አይወስንም time for Africa to go. አፍሪካ ርቃ የምትሄድበት ጊዜ ነው And we are going far in the name of Jesus. በኢየሱስ ስም ርቀን እንሄዳለን We are here to make a statement. ዛሬ አዋጅን ልናውጅ Because መጥተናል the Bible says when a son of man set you free, ቃሉ ሲናገር ልጁ ነፃ you are ቢያወጣችሁ free indeed. በእውነት ነፃ ናችሁ ይላል Brothers and sisters, ወንድሞቼና we እህቶቼ are free indeed. በእርግጥም ነፃ We are ነን no longer under the bondage. ከየትኛውም We እስራት are not በታች አይደለንም slaves. ባሪያዎች አይደለንም We are heaven citizens. የሰማይ ዜጎች ነን We are blessed. And የተባረክን we are marching on. ስለዚህ We are ወደፊት እየሄድን ነው favored. ሞገስ And the ተቀብለናል Lord has amplified our voices. ጌታም ድምፃችንን አስተጋብቶታል Let me tell you, great pictures are coming from Africa. ታላላቅ ከአፍሪካ ቢወጡትን ነገሮች ልንገራችሁ Africa is blessed. አፍሪካ ተባርካለች We are blessed. ተባርከናል We are anointed. ተቀብተናል We are favored. ሞገስ And we ተቀብለናል are here to change the world in the name of Jesus. እዚህም ያለነው ዓለምን ለመለወጥ ነው I want to thank God for my bishop. እንዲሁም ቢሾፔን He's አመሰግናለሁ going to share the word with us. The Lord bless you, sir. እግዚአብሔር ይባርኮት ቃል ያካፍለናል Thank you, thank you, thank you. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let Africa go. Let Africa go. Somebody say it louder. Let Africa go. ከዚህ በላይ ጮክ ብላችሁ let Africa go በሉ You will agree with me ከኔ ጋር ይሄን ትስማማላችሁ ብዬ አስባለሁ that it is very difficult to use this phrase let Africa go let Africa go ለአማርኛም እኮ ተቸገር I'm still learning your language. I'm learning it. እየተማሩ ነው የሚቀጥለው ላይ በደንብ አማርኛ ሰብካለሁ And I know it won't take me long. I will learn this language in the name of Jesus. Amen. Amen. So that one of the time I will come here when I will not need any interpreter. ያላስተርጓሚ የሚሰብክበት ጊዜ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ቋንቋውን እማራለሁ ብለዋል If you believe that, say amen. አሜን I was saying ያልኳለሁት it is very difficult to use this phrase let Africa go አፍሪካ ትለቀቅ ወይም አፍሪካ ልቀቅ የሚለውን ይሄንን ስንኝ ማለት አንዳንዴ ይከብዳል ከማብራሪያ ውጪ and you forget to remember the first time this phrase was used in the Bible. ስለዚህ ጥሩ መረዳት እንዲኖረን መጀመሪያ ይሄ አባባል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት ጋር ነው የተጻፈው የሚለው ማየት ያስፈልጋል We all know that the phrase started in Egypt. ይሄ ታሪክ ወይም ይሄ አባባል የተጀመረው ግብጽ ሀገር በነበረው ታሪክ ነው Which actually not very far away from here. ከኛ ብዙ ርቅ ያልሆነ ጥቂት ጎረቤት ሀገር When the children of Israel were in bondage. የእስራኤል ልጆች በባርነት በነበሩበት ወቅት
They were meant to live there 400 years. 400 ዓመት እንዲኖሩ ተፈቅዶ ነበረ። They ended up living there 430 years. ግን ታሪኩን እንደምታስታውሱት 430 ዓመት በባርነት ቆዩ። And in those 30 years, በእነዛ 430 ዓመት ውስጥ a lot of things went out of hand. ብዙ ነገሮች ከተገመተው በላይ ሆኑ። They were afflicted. ተጨቆኑ። They were manipulated. ተጽዕኖ አየሩባቸው። They were subjected to hard labor. ለባርነትና ለጭቆና ተዳረጉ። Their babies were killed in the labor wards. ልጆቻቸውን ገና በምጥ ሲወለዱ አንቀው ገደሏቸው። There was a lot of chaos that was going on. በጣም ብዙ እርግማንና ተጽዕኖ በእነሱ ላይ ሆነባቸው። Until they got tired of the slavery. ባርነት እንግሽግሽ አድርጎ እስኪሰለቻቸው። One thing we've got to understand, አንድ ልትረዱት የሚገባው ነገር as we are here, እዚህ ያለ as we are talking about this, ስለ አፍሪካ ልቀቅ እያለ ስናወራ is that it is very difficult to get out of something until you get tired of it. ይሄንን ልበላችሁ፣ አንድ ነገር ካልሰለቻችሁ ጥላችሁት አትወጡም። Can I repeat that? ደግሜ ልበለው፣ it is very difficult to get out of something until you get tired of it. ካላንገሸገሻችሁ በስተቀር አንድን ሁኔታ ጥላችሁ አትወጡም። As long as you are still comfortable with the situation, it will never leave you. ግዴለም እታገሰዋለሁ እችለዋለሁ ካላችሁት እዛው ትቀራላችሁ። So they got tired. ሰለቻቸው። They cried unto the Lord. ወደ እግዚአብሔርም ጮሁ። And the Bible said the Lord heard their voices. ጌታም ጩኸታቸውን ሰማ። But earlier before that, ከዛም አልፎ during their struggle, በዛ በመከራቸው ወቅት the Lord spotted a young man by the name Moses. እግዚአብሔር ሙሴ ለተባለ ጎልማሳ ተናገረው። Because of time, I may not go through how Moses got converted from being Pharaoh's son now to convert and join the Jews. እንዴት ሙሴ ከፈርዖን ቤት የፈርዖን ልጅ ከመባል ወጥቶ እንዴት ከአይሁድ ጋር እንደተለወጠና እነሱ እንደተቀላቀለ ያን ሁሉ ታሪክ አልናገርም። But somehow, somewhere, ነገር ግን የሆነ ጊዜና የሆነ ቦታ ላይ he found his way to the Jews. እግዚአብሔር መንገዱን አቀናና ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ። He went to them and introduced himself to them. ስለዚህ መጥቶ ራሱን አስተዋወቀ። And we are between liking the idea and not liking the idea. ራሱን ሲያስተዋውቃቸው እንወደዋለን አንፈልገውም አይነት አቀባበል ተቀበሉት። Just like many of us would fear, or we first felt when this vision was introduced to us, let Africa go by Dr. Aberera. Of course, many of them, it is human to start to think, what is he up to? What is he calculating? Where is this heading to? What is he calculating? I know that. Because we are human beings, sometimes we think like that. ያኔ ሙሴ ነበረበት ሁኔታ እኛም ይሄ ሌት አፍሪካ ጎ ራይ እነ ፓስተር አበራ መተው ሲነግሩን የዛነ ስሜት ውስጥ ነበርን። አዎ ትልቅ ራይ ነው፣ እግዚአብሔራዊ ራይ ነው፣ ግን ወዴት ይወስደናል? ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣብናል? እርግጠኞችም አልነበርንም። On one occasion, you remember very well, Moses saved a Jew from being harassed by an Egyptian policeman. ትዝ ይላችሁ ከሆነ አንድ ግብፃዊ አይሁዳዊውን ሲመታ አይቶ ሙሴ እንዴት ጣልቃ ገብቶ እንደታደገው ታስታውሳላችሁ። Moses actually went out of his way and killed that Egyptian. እንደውም ከማግባባትና ከማስማማት ይልቅ ተናዶ ግብፃዊውን ገደለ። In bid to save and deliver the Jews that were under torture. በዛ በጭቆና ስር ያለውን አይሁዳዊ ወንድሙን ለማዳን ሲል እሱም ወደ ወንጀል ገባ። On another occasion, he came to them. ከዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ እነሱ መጣና this time he did not find an Egyptian torturing a Jew. He found a Jew torturing a Jew. ሌላ ሁለተኛ ጊዜ ሲመጣ ግን ግብፃዊ አይሁዳዊውን ሲበድል ሳይሆን አይሁዳዊውን ወንድሙን ሲበድል አየ። In other words, a believer was fighting a believer. ያም ማለት አማኝ ከአማኝ ጋር ጠብ ውስጥ ገብቶ think about that. አስቡት። Sometimes it's not only our enemies that keeps us in bondage, but even ourselves, we do things that keeps us in bondage a little bit more. አንዳንድ ጊዜ ጠላቶቻችን አይደለም ተጽዕኖ አርገው በስራት ውስጥ የሚያስቀሩን
እርስ በርሳችን እየተነካከስን እንዳንሻሻል ራሳችንን እንገድባለን። The inner fight amongst each other, amongst us. በአገልጋዮች መካከል ያለ ሽኩቻ The fighting amongst us. በመካከላችን ያለው ጠብ Sometimes it's also a problem. አንዳንድ ጊዜ ትክክል ያልሆነ ነገር አለ። So he engaged them. ከዛ ጠራቸው ቀረብ ብሎ Brothers, why are you fighting? ወንድሞቼ ተረጋጉ አትጣሉ አለ። We are together in this thing. እንዴ በአንድ መንግስት ውስጥ ያለን ሰዎች We እኮ are ነን። having the same enemy. Why are we fighting each other? አንድ ጠላት ነው ያለን። ስለዚህ እሱን ተባብረን ከማስወገድ ለምን ትጣላላችሁ እርስ You በርሳችሁ? are all subjected to torture. Why don't you stop the inner fights amongst you? እኛ ሁላችን በባርነት ውስጥ ያለን ነፃነታችን እየናፈቅን ለምን አንደኛችን በድላለን? It didn't go well with Moses. የሱ ምክር በድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ሆነ። The brothers turned against him በሱ ላይ ተቃውሞ ተነሱበት። and they exposed them to the government. እንደውም ሚስጥሩን አጋልጠው ለቤተ መንግስት ሰጡ። They exposed him. ተጋለጠ ሙሴ። They betrayed him. ስለዚህ ከሀገር ተባረረ። Why they were thinking that they are doing a good thing? ለመንግስት ሚስጥር በማቀበላቸው መልካም ያደረጉ መስሏቸው You ሳለ all remember what happened. የሆነባቸውን ግን ታስታውሳላችሁ። Moses had to withdraw. ሙሴ አገር ለቆ ሄደ። Moses had to take off. ለቆ ሄደ፣ ተሰደደ። Moses ended up in a wilderness somewhere in another land called Midian, ሙሴ ወደ ምድያም ምድር ወደ ምድረ በዳ ሄደ። where he spent another 40 years. ሌላ 40 ዓመት በእድሜው ላይ ተጨመረ። Did you hear that? ይሄን ሰማችሁ? Another 40 years. 40 ዓመት ሌላ በእድሜው ላይ ተጨመረ። While he was in Midian land, እዛ በምድያም ምድር እያለን the Jews continued to live in bondage for another 40 years. የሚረዳቸውን ሙሴን አባረው በባርነታቸው ላይ ሌላ 40 ዓመት ጨምረው ባርነታቸውን ቀጠሉ። As a result of rejecting God coming to them. እግዚአብሔር በሙሴ መምጣቱን እምቢ ብለው እድሜያቸውን አረዘሙት። የባርነት As እድሜያቸው a result of rejecting God's visitation to them. የመጣላቸውን የእግዚአብሔር ጉብኝት እምቢ በማለታቸው የነፃነት ጊዜያቸውን አረዘሙት። But after that time, ከዛን ጊዜ በኋላ after 40 years, ከ40 ዓመት በኋላ they cried unto God. እንደገና ወደ እግዚአብሔር ጮሁ። When the affliction was too much, በጣም ሲበዛባቸው when መከራው፣ the torture was too much, ጭቆናው ሲበዛባቸው፣ when they had gotten tired of their situation, ሁኔታቸው they ሲሰለቻቸው cried unto God. ወደ እግዚአብሔር And ጮሁ። God heard their voice. እግዚአብሔር ሰማቸው። And again he sent the same Moses. ያንኑ በእኛ ላይ አለቃና ጌታ ማን አደረገ ያሉትን ሙሴ መልሶ ላከላቸው። The same Moses they rejected 40 years ago. He was again the same one God is sending now. አንፈልግም ያሉትን ሙሴ ያንኑ ሙሴ ከ40 ዓመት በኋላ ላከው። Woe unto us if we failed to know the days of our visitation. የመጎብኛችንን ወቅት ከረሳን ወዮልን። And Moses came ሙሴ መጣ with the message መልእክትን ይዞ to Pharaoh. ለፈርዖን። That's where we get that word now. ይሄንን ቃል ያገኘነው ሐረግ ያገኘነው ከዛ ነው። What was the message saying? መልእክቱም ይሄ ነው። Let my people go. ሕዝቤን ልቀቅ። Go and worship me. ለምንድን ነው የሚለቀቁት? ያመልኩኝ ዘንድ። And the Pharaoh resisted. ፈርዖንም እምቢ አለ። Why did he resist? ለምን እምቢ አለ? He was a slave master. ምክንያቱም እሱ የባሪያ ጌታ ነው። He was enjoying their stay in the land. የነሱን የነፃ ስራ He እየተጠቀመበት ነበር። was getting a free labor from them. ከነሱ የነፃ ጉልበት ብዝበዛ እየተጠቀመ ነበር። They had made roads and all the hard labor for the land. የመንገድ ስራ የከባዱን ስራ ለነሱ ሰጥቷቸዋል። There is no slave master that will want to leave you just go like that. የትኛውም እኮ የባሪያ ጌታ ባሪያውን እንዲሁ አይለቅም። He will definitely resist. ሁሌም ቢላል። Pharaoh resisted. ፈርዖን እምቢ አለ። And because the Lord was very determined, እግዚአብሔር ግን ስለወሰነ he kept sending plague on that land. በየጊዜው በዛች ምድር ላይ መቅሰፍትን ላከ። A total of 10 plague. 10 መቅሰፍትን። I have good news for you. ለእናንተም የምስራች አለኝ። The Lord is about to send plague in the camp of the enemy. እግዚአብሔር በጠላት ሰፈር ላይ መቅሰፍትን ይልካል።
Somebody say amen. Because it's very determined to make you go. ያነዛን መቅሰፍቶች የላካቸው ለሕዝቡ ነፃነት ምን ያህል እንደወሰነ ለማሳየት ነው። When you Pharaoh realized that he could not stand that pressure anymore. ፈርዖን የመጣበትን መቅሰፍትና ተጽዕኖ መቋቋም ሲያቅተው he came up with a new strategy. አዲስ ስትራቴጂ ቀየሰ፣ ስልት ቀየሰ. Which I want us to look into very critically, but in a very short time. በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠለቅ አድርጋችሁ እንድታስቡ ተፈልገው ነገር In verse 8. ቁጥር 8 ምዕራፍ 8 ላይ somebody on the screen, you can throw the scriptures there if you can. Somebody on the screen, you can throw the scriptures there. ጥቅሶቹን ማስተላለፍ የሚቻል ከሆነ Exodus chapter 8. ዘጸአት ምዕራፍ 8. My wife has just mentioned it in passing here. ከጥቂት ደቂቃ በፊት ባለቤቴ ያነበበችው ጥቅስ ነው ይላሉ። Because we are husband and wife, we keep chatting over the things. ባልና ሚስት ስለሆንን አንድ ሐሳብ ውስጥ ነው ያለ ነው ይላሉ። Look at chapter 8 ምዕራፍ 8 ላይ of Exodus verse 28. 8:28 ላይ And the Pharaoh said, ፈርዖንም እንዲህ አለ I will let you go, ለቃቸዋለሁ that you may sacrifice to the Lord your God ለእግዚአብሔር ለአምላካችሁ በምድረ በዳ ተሰዉ ዘንድ ለቃቸዋለሁ። in the wilderness. በምድረ በዳ Only you shall not go very far. ነገር ግን ርቃችሁ አትሄዱ። What is strategy? ምን አይነት ስልት ነው? Pharaoh is saying, ፈርዖን እያለ ያለው because of what your God has done to me and to my country. እግዚአብሔር በኔ ላይና በአገሬ ላይ ካመጣው መቅሰፍት የተነሳ Because the pressure is too much. ተጽዕኖ ጫናው በጣም ብዙ ስለሆነ Because I can't lie to you anymore that you are not supposed to go. ለዋሻችሁ አልችልም፣ አትሄዱም ብዬ ላስቀራችሁ አልችልም። I am going to allow you to go. እፈቅድላችኋለሁ፣ ሂዱ። But we have to agree on how you are going. ግን ስትሄዱ አካሄዳችሁን ግን እንስማማ። You don't go your own way. You go my own style. ትሄዳላችሁ ግን እኔ ባሰመርኩላችሁ ርቀት ልክ። I am allowing you to go. እንድትሄዱ ፈቅዳለሁ። But when you go, ስትሄዱ ግን don't go very far. ርቃችሁ አትሄዱ። I want you to go. ሂዱ፣ ችግር But የለም። when you go, ስትሄዱ go somewhere where I can monitor you from. ከኔ እይታ ሳትርቁ በርቀት ልቆጣጠራችሁ የምችልበት ቦታ። Go on this nearby mountain where I am able to see you from. ላያችሁ የምችለው እዚህ ጎረቤት ተራራ ላይ ውጡ። Go in a distance where, if need be, where I can easily retrieve you and get you back. እንደገና ልመልሳችሁ እንድችል በቀላሉ ልይዛችሁ ብችልበት ቦታ ሂዱ አለ። Go, but don't go very far. ሂዱ ግን ርቃችሁ አትሂዱ። Church, ቤተክርስቲያን፣ children of God, የእግዚአብሔር ልጆች፣ Africa, አፍሪካ፣ I am sorry to let you know ይህንን ስላችሁ ያዘንኩ ነው። that many of us accepted that type of going. ብዙዎቻችን ሳናቀው እንዲህ አይነት ድርድሮችን ተቀብለናል። We accepted the going ለመሄድ ተስማማን፣ as long as we will not go very far. ግን ርቀን ላለመሄድ ደግሞ ተስማማን። I don't know whether you know what that means. ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ ራሳችሁ ታውቃላችሁ ያስባለሁ። Pharaoh is saying, go ፈርዖን ችግር የለም ሂዱ አለ፣ as long as you won't go very far. አርቃችሁ እስካልሄዳችሁ። That's why many of us, ለዚህ ነው ብዙዎቻችን we knew God, ጌታን እናውቃለን but little. ግን ጥቂት ጥቂት፣ We serve God, ጌታን እናገለግላለን but not to the maximum. ግን እስከ ፍጻሜው አይደለም። We do things, ነገሮችን እናደርጋለን but in mediocrity. ግን በማመቻመች። We knew God, ጌታን እናውቃለን but we are not serious with God. ነገር ግን ከእግዚአብሔር ጋር ቁርጠኛነት የለንም። Sometimes አንዳንድ ጊዜ Pharaoh will never stop you from going as long as you not go far. ርቃችሁ እስካልሄዳችሁ ፈርዖን ችግር የለውም ይለቃችኋል። The devil will never stop a Christian to buy a Bible as long as he will not read it. ሰይጣን ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ ከመግዛት አይከለክለውም፣ እንደውም ገንዘብ ያዋጣል እስካላነበብከው ድረስ።
So you buy a Bible, carry it, go with it in church, but እንደውም ግዛ never የተለያየ read it. ትርጉም አዲሱ መደበኛ ነባሩ ትርጉም ያስገዛል The devil will never stop anybody to give in church as long as you will not give too much. ቤተክርስቲያን መስጠት አይከለክልም ሳንቲም የማኪያቶ መልስ ስጥ ይላል The devil will never stop you to become a Christian as long as you never become a minister. ክርስቲያን መሆንን ሰይጣን አይከለክልም አገልጋይ ልሁን እስካላልክ ድረስ Did you hear that? ሰማችሁ The devil will never stop you from fasting as long as during fasting you have a flask full of porridge and milk. The whole day you keep drinking, juice and you claim that you are fasting. The devil has no problem with that. ዲያብሎስ ጾም ሊይዝ ነው ስትል አይከለክልም የ4 ሰዓትና የ6 ሰዓት የ8 ሰዓት ቁርስን እስካላቆምክ When he realizes that he can't deceive you anymore about your going and the option is to go, he will allow you to go, but I advise you, don't go very far. ሊሂድ ስትል ሂድ ይላል ግን አርቀህ አትሂድ Did someone hear that? እየሰማችሁ ነው Back to Africa. ወደ አፍሪካ እንመለስ አፍሪካ is not an exception. የተለየች አይደለችም አፍሪካ is a victim of that as well. ልክ የዛን ጊዜ እስራኤል ልጆች ላይ እንደሆነባቸው የተጽኖ አለባት አፍሪካ was allowed to get some independence. ነፃነት እኮ ካገኘች Somebody say some independence. ጥቂት ነፃነት ካገኘች Say it louder. Some independence. እስቲ ጥቂት ነፃነት ሆኖ Africa was given independence. ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች የነፃነት ቀን ብለው የሚያከብሩት አለ ነፃነት This is a flag of Uganda. ለምሳሌ ያደረኩት የኡጋንዳ ባንዲራ ነው ይላሉ We got our independence in 1962. በ1962 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ነፃነታቸውን አግኝተዋል And our colonial masters they told us now you are independent, you even have your own flag. We have gone back home. የቅኝ ገዢዎቻችን አሁን ነፃ ናችሁ ወደ ቤታችሁ ሂዱ አሉን ደስ አለንም But guess what? ግን ምን እንዳደረጉ ልንገራችሁ We are an independent country which is not independent. ነፃ ያልሆንን ነፃ ሀገር ነን ግን They allowed us to go but not far. የራሳችን ባንዲራ እንዲኖረን አደረጉን የራሳችን አስተሳሰብ ግን ወሰዱብን They still control from a distance. ከሩቅ ሀገር ሆኖ ይቆጣጠሩናል They still determining how our educational curriculum should be. የትምህርት ቤት ካሪኩለማችን እነሱ ይቀርጹልናል They are the one to determine. እነሱ ናቸው የሚወስኑት Thank God for Ethiopia. ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ይመስገን I can see for you are a little bit far in some things. በአንዳንድ ነገር እናንተ ርቃችሁ ሄዳችኋል እግዚአብሔር ይመስገን In my country, በእኛ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ይሰጣል እስቲ I can according to what I see here, እዚህ ከማየው ጥቂት ካየሁት you were allowed to go but still not very far. ምንም እንኳን እንድትሄዱ ቢፈቀድላችሁ ካየሁት ተመልክቼ ርቃችሁ አልሄዳችሁም Ask your neighbor. እስቲ ከጎናችሁ ያለውን ሰው ጠይቁት Ask your neighbor, whose shoot is this that you are putting on? Whose shoot is this? ያረከው ጫማ የምን ሀገር ነው ብላችሁ እስቲ ጠይቁልኝ Where did you get the shoot from? ያረከው ጫማ የምን ሀገር ነው If he's putting on a tie, ask him, whose tie is this that you are putting on? ያደረከው ክራባትስ የምን ሀገር ነው በሉት Go, but don't go far. ሂዱ ግን ርቃችሁ አትሂዱ In Uganda, where I come from, እኔ የመጣሁበት ሀገር ኡጋንዳ ይላሉ you cannot pass exams, you know exams? Yes. You can't pass exams not until you have passed English. በእኔ በመጣሁበት ሀገር በትምህርት ስጨርሱ መጨረሻ ላይ ፈተና አለፍክ የሚባለው ሁሉንም ደፍነህ እንግሊዘኛ ከወደክ በሁሉም ወድቀሃል It doesn't matter how many other subjects you have done well. በየትኛውም ትምህርት ላይ ጥሩ ሰርተህ
But as long as you have failed English, you have failed the exams. እንግሊዘኛ ከወደቃችሁ በሁሉም ትምህርት ወድቃችሁ I keep asking myself, ራሴን እንዲህ ብዬ ጠይቃለሁ is that the same case in Europe, that if a child in Europe fails my language, Luganda, then he has failed the exams? እጠይቃለሁ አውሮፓዎች ለመሆኑ በሁሉ ፈተና አልፈው በኡጋንዳ ቋንቋ ቢወድቁ በሁሉም ይወድቁ ይሆን ብዬ ጠይቃለሁ This man of God here, እኛ እግዚአብሔር ሰው እዚህ ያሉት I'm sorry, I'm still learning your name. ዶክተር አለሙ Dr. አለሙ Alam. አለሙ Alam. አለሙ Alem. አሌክስ Dr. Alex. Dr. Alex said something that's very touching, and I saw it on the screen here. ዛሬ ማለዳ ሲያካፍሉን ዶክተር አለሙ አንድ ልቤን የነካ ነገር በስክሪን ላይ ተጽፎ አየሁኝ When he was mentioning about Naomi and Ruth, ስለ ኑኃሚንና ስለ ሩት ሲናገሩ he mentioned the word correct. ማስተካከል ማረም የሚል ነገር ተናገሩ Correct. ማስተካከል Fellow Africans, ወንድሞች አፍሪካኖች there are certain things that we need to correct. አንዳንድ ማስተካከል ማረቅ ያለብን ነገሮች አሉ Somebody say correct. እስቲ አንድ ሰው ማስተካከል ይበል Because whoever designed our educational system had an agenda. የኛን የትምህርት ስርዓት የቀረጹልን እኮ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች ናቸው And you cannot blame him. ያንን ሲያዘጋጅ ደግሞ ልትወቅሱት አይገባም ከዓላማ ተነስቶ ነው ያደረገው Because he was designing it to benefit his interest. የራሳቸውን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ ነው ያንን የትምህርት ስርዓት የቀረጹልን You can't blame somebody for his strategy. አንድ ሰው ስለሰራው ስራ ልትወቅሱት አትችሉም You can only blame yourself for not understanding someone's strategy. የሱን የሰራበትን ምክንያት አለማወቃችሁን ራሳችሁን ውቀሱ እንጂ Back home in Uganda, እኔ በመጣሁበት ሀገር ኡጋንዳ ይላል when you look at our syllabus, our educational curriculum is full of many subjects, and some of the subjects are very unnecessary. በትምህርት ቤት ያለ ካሪኩለማችንን ስመለከተው በጣም ብዙ የትምህርት አይነት አለ አንዳንዱን ከትምህርት ቤት ከወጣችሁ በኋላ ለህይወትም ለኑሮም የማይጠቅም You have to study so many subjects አንዳንድ ኑሮ በዘዴ እርሻ እንኳን ይጠቅማል for you to get a degree. ዲግሪ ለማግኘት But everything you study little by little. There is nothing you never know. Little physics, little chemistry, little geography, everything little. There is nothing you can come out and claim, that one I know it very well. ብዙ የትምህርት አይነት እንድንማር ባንዴ ስለተደረገን ባለችን ጥቂት ጊዜ ከሁሉም ጥቂት ፊዚክስ ጥቂት ሂሳብ ጥቂት ሳይንስ ከሁሉም ጥቂት ነገር ግን ይሄንን በሚገባ አውቀዋለሁ ብለን ደፍረን መናገር የማንችለው ብዙ ጥቂቶች I brought my bag to demonstrate something. Give me my bag, my big bag. ቦርሳዬን ይዤ መጣሁ Bring it here. Here, I can have it here. You see this big bag I came with? የመጣሁበትን ይሄን ቦርሳያችሁ ሻንጣው I brought it to demonstrate something. Majority of secondary school students in Uganda, they move with a bag of this size full of books. ለምሳሌነት ይሄንን ሻንጣ ይዤ መጣሁት ዩጋንዳ ያሉ ሰከንደሪ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ይሄንን ሻንጣ የሚያክል መጽሐፍና ደብተር በየቀኑ ተሸክመው ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ጎብጠው They wake up very early in the morning at 5. ጠዋት 11 ሰዓት ይነሳሉ I bet you're living in London, maybe you can tell us. Is that what's happening here? The children there carry the size of bag for the books. ስለሚኖሩ ያውቃሉ የለንደን ተማሪዎች እንደዚህ አይነት ቦርሳ ይዙ Do they wake up at 4 to go to school? ትምህርት ቤት ለመሄድ 10 ሰዓት አይነሱም 10 ሰዓት 11 ሰዓት ጠዋት አይነሱም In Uganda, our children at 5 a.m. they are already on the road going to school. ልጆቻችን ኡጋንዳ 11 ሰዓት ላይ ወደ ትምህርት ቤት መንገድ ላይ ናቸው What is in this book, in this bag? በቦርሳ ውስጥ ምን ይዛሉ Textbooks of chemistry, physics, geography, biology, mathematics, politics and everything. ፖለቲካና ሁሉን ነገር ይዛሉ መጽሐፍ But a child finishes school. ግን ይሄ ተማሪ 12ኛ ክፍል ሲጨርስ ወይም ሃይ ስኩል ሲጨርስ When you ask him what exactly do you know best? እስቲ ጥሩ አቀዋለሁ የምትለው ከትምህርቶች የትኛውን ነው ብትሉት A lot of time there is nothing he can claim
that at least I know this one best. ይሄኛውም በጥሩ ሁኔታ ጠንቅቄ አቀዋለሁ የሚሉት የለም በስቶባቸዋል And yet the people who brought us the civilization, the education, who brought us the system, they are not doing this anymore. ይሄንን ስልጣኔ ያለውን የትምህርት ስርዓት አመጣውላችሁ ያሉን ግን ልጆቻቸው ላይ እንደዛ ጫና አይፈጥሩም Their children are not studying so many subjects. ብዙ የማይጠቅሙ የማይረቡ የትምህርት ርዕሶችን አይማሩም They study only the things they are going to do. ነገ ላይ የሚጠቅማቸውን ብቻ አስተምሯቸዋል But here someone is meant to study so many things, even those things that he will never do. እኛ ግን ማናደርገው ማንኖረውን የሌለንን ሁሉ እንማራለን And again the head remains empty. በመጨረሻ ያ ሁሉ ተጠቅጥቆ ጭንቅላቱ ሲከፈት ባዶ When you ask why this, ታዲያ ጭንቅላት ባዶ ሊሆን ጀርባ ለምን ጎበጠ why do we have to study so many subjects? ለምን ይሄንን ሁሉ ትምህርት መማር አስፈለገን They say እንዲህ ብለው ይነግሩናል it is because of the uncertainties in Africa. በአፍሪካ ውስጥ ብዙ እርግጠኛ የማይኮኑባቸው ነገሮች ስላሉ ሁሉም ብታውቁ ይሻላችኋል ይሉናል Because you are not sure of what you're going to do, then you have to study everything, and then by the end of the day you are half baked. There is nothing that you know. አፍሪካ ወደ ቀኝ ወደ ግራ እንደምትወድቅ ስለማይታወቅ እንደው ቢጠቅምህ በለን ነው ይሄንን ሁሉ እናስተምራችሁ መንገዳችሁን ገና ስላልወሰናችሁ Do you know why it is still like that? እስከዛሬም ይሄው ስራ By the way, ቀጥሏል for your information, ለመረጃ አክል ልንገራችሁ because of the importance of learning the English and English to be the most priority on our subject, we still get a supplementary, we get some grant to sponsor that English, and where we are giving it, we are being given the money on our budget. We are told we are giving you the money so that you can emphasize on that English. Your children have got to study it. በጣም ወሳኝ የሆነው ከትምህርቶች ሁሉ ቋንቋ እንግሊዘኛ ቋንቋ ስለሆነ ይህንን ጠንክራችሁ ካስተማራችሁ ሌላውን በጀታችሁን የሚደግፍላችሁ ድጎማ ስለምናደርግላችሁ ቋንቋ አስተምሩ ብለው በዛ ላይ ትኩረትን ደግሞ እንድናደርግ ያደርጉናል It was until I was already in German, that's when I got to know that somebody can become a doctor without first knowing English. ጀርመን ሀገር ሲሄድ ነው ለካ አንድ ሰው እንግሊዘኛ የሚባለውን ሳያቅ ዶክተር መሆን እንደሚቻል ይገባኝ I found the same thing in Denmark. ዴንማርክም ሲሄድ እንግሊዘኛ የሚባል ሳያነቡ ዶክተር ሆኗል I found the same thing in France. ፈረንሳይም እንደዛው I found the same thing in Norway. ኖርዌይም እንደዛው እኛ ሀገር ዶክተር ለመሆን ርቀ ለመሄድ ቋንቋ ወሳኝ ነው ብለው ነገሩን I met their doctors in Sweden who do not know English, and I asked them, how did you become a doctor without knowing English? ስዊድን ሄድኩኝና ዶክተሮችን አገኘሁኝ እንግሊዘኛ ማውራት አይችሉም እንዴት ነው እንግሊዘኛ ሳታውቁ ዶክተር ሆናችሁት ብዬ ግራ ገብቶኝ ጠየቅኩኝ In my country they made me to think you can't become one until you know the English. እኔ ሀገር የነገሩኝ በልጅነቴ እንግሊዘኛ ካላወቅ ምንም ማወቅ አትችልም ብለውኛል In China people become professors without first learning another person's language. ቻይና እንግሊዘኛ ሳያውቁ ፕሮፌሰር ሆነዋል Then I came to ask myself, why all this? ታዲያ እኛ አፍሪካ ምን እዳለብን ይሄን ሁሉ ምን እንሸከም That's when I came to realize ይሄንን ማስተዋል ጀመርኩኝ that the agenda ለካ አጀንዳ ነው ያሸከሙን is to wear down the African brain. አፍሪካኖችን አይምሮ ከማሰብ ለማደነዝ በልጅነት እድሜ ስራ ጫና በዙብን Make the brain of African child tired and weak. በልጅነት ብዙ ነገር ገብቶበት እንዲሰለቸውና እንዳያስብ በመሸምደድ እንዲኖር የፈጠራ አስተሳሰቡን ለመግደል ይሄን ሁሉ ያሸክሙናል Why? ለምን Because by the time he finishes this torture of these so many books with the so many subjects, the kid is already tired. That's why Africans, they even hate reading books, because they were tortured when they were studying. The Africans did not want to read books because they look at books as a punishment, because at school it was a punishment. ዛሬ ትምህርት ከጨረሱ በኋላ አፍሪካኖች መጽሐፍ የማነቡት በልጅነት በጨቅላ እድሜያቸው እየተጫወቱ እየተዝናኑ ያሰቡ መማር በነበረባቸው ጊዜ ማንበብን ይሄን ሁሉ መጽሐፍ ማንበብን መቀጣጫ ተደርጎ ስለተነገረን ዛሬ ማንበብ መቀጣት ይመስለናል You ask your neighbor,
Ask your neighbor. ከጎናችሁ ያለውን ሰው ጠይቁት። How many books do you have in your bookshelf? በመጽሐፍ መደርደሪያ ላይ ስንት መጽሐፍ አለ ብላችሁ ጠይቁት። And how many are read? ስንቱንስ አነበብካቸው ነው ወይስ ዴኮሬሽን ናቸው በለው። How many books do you have in your bookshelf? ስንት መጽሐፍ አላችሁ? And how many are read? ስንቱስ ተነቧል? Why? ለምን? Because of the torture you got from school. You look at books as a burden. You look at books as a big devil. You look at books as a punishment. So they are there in your house as a decoration. They have never been read. መጽሐፍትን እንደ መቀጣጫ እንደ ቅጣት አርገን ስለምናየው እንደ ትልቅ ዲያብሎስ እንደሚሸሽ መከራ አርገን ስለምናየው አርቀን በጥሩ ሼልፍ ውስጥ ጥሩ ዴኮሬሽን Somebody say let Africa go. Let Africa go ብላችሁ ጮስቴ Say louder, let Africa go. ጮክ ብላችሁ let Africa go በሉ እስቲ። Whoever designed our educational system in Africa በአፍሪካ ውስጥ ያለው የትምህርት ስርዓቱን የቀረጸው had a number of agendas. ብዙ አጀንዳዎች ይዞ ነው የሰሩት። And we need to look into this. We need to look into this. ይሄንን ስናይ ደግሞ and take the good that is in it and leave out the bad that is in it. ሁሉም ነገር ጥሩ መጥፎ ነው ይያልን ሳይሆን ጥሩን መርጠን እንጠቀምና መጥፎን ደግሞ መጣል አለብን። I've already told you. ይሄ ነግራችኋለሁ። The agenda was to wear you down. አጀንዳው አንደኛ በልጅነት ህይወትን ማሰልቸት ነው። I keep asking students who invite me for their graduation parties. ሁሌ ለምርቃት ግብዣቸው የሚጠሩኝን ተማሪዎች ተመራቂዎች እነግራቸዋለሁ። Sometimes I accept to go on graduation parties. አንዳንድ ጊዜ የምርቃት ግብዣ ላይ ሄዳለሁ። And when I get a chance I ask the graduates. እና ተመራቂዎችን ጠይቃቸዋለሁ። What did you study? ምንድነው ያጠናኸው እላለሁ። And some of them tells me I studied computer science. አንዳንዶቹ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው ያጠናሁት ይሉኛል። And some others go ahead and say I studied okay, they mention computer science. ኮምፒውተር ሳይንስ ይሆናል። And sometimes I ask a question. ከዛ ጥያቄ ጠይቃለሁ። Should I think now you know how to make a computer? እንግዲህ ኮምፒውተር ሳይንስ ስላጠና አሁን አዲስ ኮምፒውተር መፍጠር መስራት ትችላለህ እላቸዋለሁ። They said no, they only told me how to use it. አይ ያስተማሩኝ እኮ እንዴት እንደምጠቀም እንጂ እንዴት እንደምፈጠር አይደለም ይላል። So Africans are taught so that they can become continuing consumers. ስለዚህ የአፍሪካ ትምህርት የነሱን ምርት ለመጠቀም ነው። So whoever designed the educational system designed it to create a market, a continuing market. ስለዚህ ትምህርት ሲስተሙን ስርዓቱን ሲዘረጉልን ለራሳቸው ገበያ ነው የፈጠሩት። The result is ውጤቱ ደግሞ most of our students, አብዛኞቹ ተማሪዎቻችን they come out of our universities ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ተመርቀው ሲወጡ when they know nothing to produce or to manufacture. ምንም ነገር ለማምረት ዕውቀቱን ሳይዙ ነው የሚወጡት። They can't manufacture anything. ምንም ነገር ማምረት አይችሉም። Then what did they do when they went to school? ታዲያ 4-5 ዓመት ምን ሰሩ? They were taught to use the manufactured things. የተመረተውን እንዴት እንጠቀማለን የሚል ነው የተማሩት። We are taught to use the mobile phones, ስልክ አጠቃቀም፣ taught to use a computer, የኮምፒውተር አጠቃቀም not taught to make one. እንጂ እንዴት መስራት ይቻላል ቢሆን አይደለም። Making one, you be looked at as if you are going too far, and yet your master say, I'm going to let you go, but don't go far. In other words, I want to teach you to use it, but don't make it. እንግዲህ መጠቀም መማር ማለት ሂዱ ግን አርቃችሁ አትሂዱ ማለት ነው። ያም ማለት የነሱ ምርት መጠቀም ትችላለህ፣ ባይታዋር አትሆንም፣ ግን ማምረት አትችልም። ያ ደግሞ ርቆ መሄድ ነው። The result is ውጤቱ most of our students graduates to become job seekers, not job creators. ለዚህ ነው ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎቻችን ስራ ፈላጊ እንጂ ስራ ፈጣሪ አይደሉም። Most of our curriculum are designed to produce job seekers, not job creators. ብዙ የትምህርት ስርዓታችን የተቀረጸው ስራ ፈላጊዎችን እንዲያመርት እንጂ ስራ ፈጣሪዎችን አይደለም። If Africa is going to go, እንግዲህ አፍሪካ ነፃ መሆን ካለባት let us stop producing students that are
floods on the street, floods elsewhere in the world to look for jobs, but let us produce students that can go into manufacture, go into production. አፍሪካ ነፃ መሆን ካለባት እንግዲያውስ ከተማሪዎቻችንን ጀምርና ስራ ፈላጊ ስራ አጥተው ደግሞ ተሰደው ስራ የሚፈልጉ ሳይሆኑ ባሉበት ስራ የሚፈጥሩ ብዙ ምርት የሚያመጡ ሰዎች እንዲሆኑ አርገን እንቅረጻቸው። May God deliver us from being consumers. እግዚአብሔር በላተኛ ከመሆን ይታደገን. And to become also manufacturers. አምራች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን. May God deliver us from being job seekers. እግዚአብሔር ስራ ፈላጊ ከመሆን ያድነን. To produce people in our universities who can create jobs. በዩኒቨርሲቲዎቻችን ስራ ፈጣሪዎችን ምናወጣ ሰዎች ያድርገን. Somebody say let Africa go. ከዚህ በላይ ጮክ ብላችሁ let Africa go በሉ. In conclusion, ያጠቃልልኩኝ I know that one cannot make whoever believes in being a slave master, that one does not make him feel happy, whatever I have said. አሁን ያልኩት ነገር ሁሉ ለባሪያ ጌታዎች ደስ የማያሰኝ ነገር ነው። But when Nehemiah led a revolution ነህምያ አብዮትን በመራ ጊዜ ለውጥን በመራ ጊዜ and led Israel to go and rebuild Jerusalem, የፈረሰውን የኢየሩሳሌምን ቅጥር ለመገንባት ህዝብን ሲመራ there were people like Tobias, እንደ ጦቢያስ Gesem, እንደ ጌሴም and Sanballat. እንደ ሰንበላጥ አይነት ሰዎች ተነስተዋል። They looked at them starting a revolution and mocked them. እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ለውጥ ሲነሳሳ ገና ከጅምሩ በማጠልሸት ነበር። They stood and said, what are you trying to do? ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? Are you trying to build the wall in one day? በአንድ ቀን ግንብ ትገነባለህ ብለው አንቋሸሹት። The wall you are trying to build, even when a fox will climb on top of it, you collapse and fall down. አሁን የምትገነባው ቅጥር ቀበሮ በሄድበት እኮ ይፈርሳል አሉት። I believe there are people who talk like that. እንዲህ የሚያወሩ ሰዎች ይኖራሉ ይሄ እንቅስቃሴ ስለተነሳ። But that shouldn't stop this revolution to go on. ይሄ ለውጥ ግን ወደፊት እንዲቀጥል እንዲህ አይነት ዘባቾች እንዲያስቆሙት መፍቀድ የለበትም። Somebody say, let Africa go. እስቲ let Africa go በሉ። You may stand up now. ሁላችንም በእግሮቻችን ንቁም። And one of the things we are going to agree upon here, ዛሬ እዚህ እንድንስማማ የምፈልገው ነገር አለ። we are going to rebel against Pharaoh. በፈርዖን ላይ እምቢ ብለን እናምጻለን። Pharaoh is saying, I'm allowing you to go, but you're not supposed to go far. ፈርዖን ሂዱ ግን አረቃችሁ አትሂዱ አለ። We are going to tell Pharaoh that we are going to go far in the name እኛ of ግን Jesus. ዛሬ መልሰን እንናገራለን፣ ርቀን እንሄዳለን። When Pharaoh realized that Moses ፈርዖንም ይሄን አስተዋለ። ሙሴ has rejected the idea, ይሄን ሐሳብ እምቢ እንዳለው ሲገባው Pharaoh came up with another strategy. ፈርዖን ደግሞ እንደገና ሁለተኛ ስልት ቀየሰ። And I want to wind up with this. ይሄንን በማለት ላጠቃልል። Pharaoh told Moses ፈርዖን ለሙሴ እንዲህ አለው። in Exodus chapter 10 verse 24, ዘጸአት 10:24 ላይ he said, I'm going to allow you to go. እንድትሄዱ ፈቅድላችኋለሁ አለ። And you be free to go as far as you want. እንደው ርቀን ያለናችሁ አይደል እስከፈለጋችሁ ጥርግ በሉ አለ። But do one thing. ግን አንድ ነገር አድርጉ አለ። Don't touch the flocks. ግን ከብቶቻችሁን እዚህ ትታችሁ ሂዱ። Leave the flocks behind. ከብቶቻችሁን እዚህ ትታችሁ ሂዱ። Leave the cows. ከብቶቹን እዚህ ተዋቸው። Leave the goats. ፍየሉን ላሙን Just go with nothing. እናንተ ሂዱ ችግር የለም ጥርግ በሉ አለ። That is a second trick. That's a second trick of Pharaoh. የፈርዖን ሁለተኛው ስልቱ ይሄ ነው። He wanted them to go with no flocks. ሂዱ ግን ከብቶቻችሁን ተው፣ ሀብታችሁን ተው። In other words, no resources. ያም ማለት ያለምንም አቅራቦት ባዷችሁን ሂዱ። And he told them that you go and serve your God, but leave the flocks behind. ሂዱ እግዚአብሔርን እናመልካለን ርቀን እንሄዳለን አላችሁ አይደል? ሂዱ እስከምትፈልጉበት አለ።
And Moses told him, how, when we go with no flocks and we are going to serve our God, how are we going to serve this God with no resources? ሙሴ ግን እንዲመለሰለት አምላካችን እግዚአብሔር በምን እንደምናገለግለው አናውቅምና ስለዚህም ሸኮና እንኳን ትተን አንሄድም ከብቶቻችን ሁሉ ይዘን እንሄዳለን አለ። I believe even on that trick the church is having victims. ዛሬ ቸርች ውስጥ የዚህ አይነት ተጽዕኖ ያለባቸው ሰዎች አሉ። Up to now. እስካሁን ድረስ እስካሁን ድረስ the church is not convinced አሁን ድረስ ቤተክርስቲያን አላመነችበትም whether money should be talked about on pulpit. ቤተክርስቲያን ጉባኤ ላይ ስለ ገንዘብ መወራት አለበት የለበትም ክርክር ሆኗል ቤተክርስቲያን ውስጥ። Some people believe that we can serve God even without money. ያለ ገንዘብ ጌታን ማገልገል እንችላለን ብለው ያምናሉ አንዳንዶች። That's a lie from the devil. ይሄ ውሸት ነው። Somebody say a lie. እስቲ አንድ ሰው ውሸት ነው ይበል። Say a lie from the devil. ይሄ የዲያብሎስ ውሸት ነው። As we are going to pray, አሁን እንጸልያለን። can you allow me to ask this question? ይሄን ጥያቄ እንድጠይቅ እስቲ ፍቀዱልኝ። I believe and I can see there are so many men of God here who are widely traveled globally all over the world. በዓለም ዙሪያ በተለያየ ቦታ ያገለገሉ ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች እዚህ አሉ። And even among you at the back there are so many people who have ever traveled. ብዙ አገር ተጉዛችሁ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጉባኤ ውስጥ። Allow me to ask this question. ይሄን ጥያቄ ልጠይቃችሁ። How many of you have ever traveled and you visited a white friend? ተጉዛችሁ ነጮችን የነጭ ጓደኛችሁን የጎበኛችሁ ሰዎች You visited a white friend somewhere in the world. በዓለም ዙሪያ የሆነ ቦታ የሆነ ወዳጅ ጓደኛ ፈረንጅ ሄዳችሁ የጎበኛችሁ ሰዎች You አላችሁ። have a white friend whom you visited somewhere. ጎበኛችሁት ወይ ደግሞ ፈረንጅ የሆነ ጓደኛ አለኝ ማቀው ምትሉ። How about those that has ever hosted one? He ever visited you, a white friend visited you. ወይም ደግሞ ሁለተኛውን ጥያቄ ልጠይቅ። Just ፈረንጅ wave መጥቶ to me. ቤታችሁ የጎበኛችሁ ሰው Wave to me like this. ጎብኝቷችሁ የሚያውቅ ወይ ሄዳችሁ ጎብኝታችሁት የምታውቁ። This is another lie that we are going to deal with. ሌላው መፍታት ያለብን ውሸት ይሄ ነው የሰማነው። Again, it was embedded in the education that was brought to us. ወደኛ በመጣው በትምህርት ስርዓት ውስጥ በአይምሮአችን ላይ የገባ ሌላ ፍልስፍና ነው። Ladies and gentlemen, ክቡራና ክቡራት I have also traveled for the last 37 years. I've been preaching the gospel. I've almost been everywhere in the world. But I'm sorry, allow me to say, I have not found anybody white in this world. I haven't found anybody white. ነጭ እንግዲህ ጓደኛ አላችሁ ብዬ ስጠይቃችሁ እጃችሁን አነሳችሁ። ግን በዓለም ዙሪያ ዞሬ አየሁኝ፣ ብዙ አገር ሄጄ ሰበኩኝ። አንድ ያስተዋልኩት ነገር ቢኖር ነጭ የሚባል ሰው ለካ የለም። Ladies and gentlemen, ነጭ የሚባል ሰው የለም። in the little education I got, እንዲህ ባለችኝ ጥቂት ትምህርት ቋንቋ this is what is called white. ነጭ የሚባለው ይሄ ነው። This is white. ነጭ ማለት ይሄ ከላይ። I haven't seen anybody looking like this. ይኸው ዞሬ በዓለም ዙሪያ አይቻለሁ ነጭ የሚባል አላይ። Come here, sir. They also say, oh, this is dark blue. They also say that they are blacker people. እኛን ደግሞ ሲያውን ጥቁር ይሉናል። The little education I acquired, I know blacker is this thing. እኔ ባለኝ ትምህርት ጥቁር ማለት ይሄ ነው። Come here. I haven't seen anybody looking like this. ይሄንን የሚመስል ሰው አላየሁም። ይሄን ጃኬቱን ማለት ነው። I haven't seen anybody looking like this. ይሄን የሚመስል ሰው ታችኋል? Where do those phrases come? Where did they come from? ስለዚህ ነጭና ጥቁር እኮ ያሉን አስተሳሰባችንን ለመቆጣጠር አስበው የፈጠሩት አባባል ነው። They were used to demean you. ዝቅ ለማድረግ ጥቁር ነህ እኛ ነጭ ነን የሚለውን ዝቅ ለማድረግ የሚጠቀሙበት አባባል ነው። Making you to think you are black and another person is white. ራሳችንን እንደ ጥቁር እንድናይ ሌሎችን ደግሞ እንደ ነጭ እንድናይ። Can you imagine if this brother goes somewhere in the world, somebody can still call this brother black? Is this man black? አስቡት እንግዲህ እኔን አይቶ አንድ ሰው ጥቁር ብሎ ይጠራኛል። Those are some of the lies that we need to deal with. እንግዲህ እንደዚህ አይነት ውሸቶችን ነው መመለስ ያለብን መፍታት ያለብን። If Africa is going to go,
አፍሪካ ርቃ መሄድ ካለባት Africa need to undo some things. የተበላሹ ነገሮችን ማረቅና ማስተካከል ያስፈልገናል. Because when they call you what you're not and you accept it, then you have accepted a lie and you are going to live with that lie. ያልሆንከውን ሲጠሩ አቤት ካልክ እያመንክበት ነው ማለት ነው. Let's put our hands together. Let's put our hands together. ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ እናጨበጭባለን. ሃሌሉያ. Put our hands together for Christ. ለእግዚአብሔር ክብር ከዚህ በላይ እስቲ አጨብጭቡ. And let's pray. እንጸልያለን. We are going to pray for Africa. ለአፍሪካ ነው የምንጸልየው. Africa must go economically. አፍሪካ ኢኮኖሚዋ መፈታት አለበት. Africa must go even politically. ፖለቲካ መፈታት አለበት. Africa must go spiritually. መንፈሳዊ ህይወቷ መፈታት አለበት. Africa must be independent even in their own thinking. አፍሪካ ባስተሳሰቧ እንኳን ነፃ መውጣት አለባት. May the Lord help Africa to go. ዛሬ እግዚአብሔር አፍሪካን ነፃ ያደርጋት. May the Lord help Africa to believe አፍሪካኖች እንዲማመን እንዲችሉ እግዚአብሔር ይርዳን. that is not a slave to anyone. ከዚህ በኋላ ለማንም ባሪያ እንዳልሆንን ማመን እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን. Is not a slave to any master. ለማንም ባሪያዎች አይደለንም. May the Lord help Africa እግዚአብሔር አፍሪካን ይርዳት. to know ለማወቅ that it was also created by God. ሁላችንም በእግዚአብሔር መልክ May እንደተፈጠርን the ለማወቅ Lord help Africa እግዚአብሔር አፍሪካን ይርዳት. to believe in ourselves as well. እግዚአብሔር በፈጠረ ማንነት ራሳችን እንድናምን That there is nobody in the world that understands for us. ሌላ ሰው ስለኛ ሊያስብልን አያስፈልገንም. May the Lord help Africa እግዚአብሔር አፍሪካን ይርዳት. to get out of low self-esteem. ራሳችንን ከምናይበት ዝቅተኛ አስተሳሰብ May the እንድንወጣ Lord help Africa እግዚአብሔር አፍሪካን ይርዳት. to be delivered economically in the name of Jesus. ኢኮኖሚያችንን ነፃ የምናወጣ ሰዎች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን. And let that deliverance start within the church. ይህ አርነት ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ከናንተ ይጀምር. Let that deliverance start from the church. ይህ አርነት ከቤተ ክርስቲያን ከናንተ ይጀምር. From the pulpit in the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም ከመድረኮች ጀምሮ Let any demon that bound Africa loose now. አፍሪካን አስሮ የያዘ የትኛውም የአጋንንት እስራት አሁን ይፈታ. May the Lord change our mentality in the name of Jesus. እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አስተሳሰባችን ይቀይር. In the name of Jesus. በጌታ በኢየሱስ ስም Africa, I declare you to go. አውጃለሁ አፍሪካ አሁን ነፃ In ነች. Jesus' mighty name. በኢየሱስ ስም Amen. Thank you, my brother Abera.